أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓawen yettude allah o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata juula e ɓurnaɗo tage fongon sallllahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeygure makko nden fof e sahabaɓe makko e kala wonɗo e lawol ɓeɗo ila yawmil qiyama. aray musidɗo moɗon on Abdallah Diallo Bruxelles on salmini on salminago l'islam, salminago yimɓe aljanna ka aljanna. yo allah waɗan on fop moɗon jeyaɓe yimɓe aljanna. musidɓe julɓe tedduɓe, mi andintina hoore an, mi andintina onon dendagal julɓe aduna allah on fop, haray hande le 18 mois de juillet 2023, haray hande woni ñalande sakkitine nden e nder nde hitande meɗen ɗo 1444 e fergune laaɗo sallllahu alayhi wa sallam. haray hitande meɗen nden haray ko hande woni ko nde woni e lannude e nde ñalande talatare ɗo. jango e alarba hawray le 19 mois de juillet 2023 wonata go'o hitande meɗen nden enen julɓe ɓen. haray min inni on kullu amin wa antum bi khayr. allah tawnunoɗo e nde hitande feƴƴude yo tawnu e nde arore o kadi yo waɗan en nde hitande feƴƴude hara o yafama bakkatuji meɗen en fop meɗen enen e mawɓe wurɓe fatiɓe. yo allah waɗan en nde hitande wonde e natude ɗo jango ko go'o jombente shahrullahil muharram. yo allah waɗan en hitande ɓuttu, yo allah waɗan en hitande polgal, yo allah waɗan en hitande ɓantal, yo allah waɗan en hitande deƴere, yo allah waɗan en hitande gandal, waɗan en hitande faamu e miijoji moƴƴi. allah yo waɗan en nde hitande wonde darade ɗo hara ko hitande wondude e cellal, hitande wondude e jawdi laaɓundi ɗuɗundi dagindi, hitande fewnanede zurriya, hitande tabintinede e hoore iman, waɗana en nde hitande kadi ɓantal e polgal, waɗana en kay jang e ɓuttuka meɗen ka leydi meɗen lagine e dendagal leyɗe julɓe ɓen. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, haray ndu lewru wiyetendu jombente, allah subhanahu wa ta'ala inni nduɗo ko shahrullah, wo ko lewru allah. lebbi ɗin fop hiɗen andi ko allah woni ko jeyɗi, kono o ƴetti ndu lewru ɗo o bakkindu e makko kanko subhanahu wa ta'ala. o inni wo ko shahrullahi, wo ko lewru allah al-muharram. ɗon andi lebbi ɗin 12 hino toon lebbi nayi hormorteɗi, wa minha arba'atun hurum, nayi hormorteɗi. no tawa e majji ndu wiyetendu muharram, wondu e darade ɗo jango. no tawa e majji ndu lewru wiyetendu rajibi. no tawa e majji sabbordu donkin e donkin. jon non hiɗen yaltude e lewru hormortendu, naten kadi e lewru hormortendu. ɗi ko lebbi tedduɗe ni ka allah subhanahu wa ta'ala. so yi allah ƴetti ndu lewru ɗo o bakki e makko, so yi hay heferɓe ɓen ɓe andano diina avant l'islam, si lebbi ɗo hewtino ɓe darnayno kala hareji gereji ke ɓe wonno wadde kon fop ha tumande ɗi lebbi ɗo feƴƴi ɓe teddinno ɗi. l'islamu on kadi ari watti ɗon kadi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kadi yewti ɓure ko woni e majje. so ƴetti wano nduɗo mi ƴettata feƴƴuno ɗum wano ɗo donkin, hiɗon andi golle fo gollal ko ɓuri e moƴƴude koko waɗa kon ka balɗe 10 arane e donkin, ko ɗen feƴƴi ɗo yo allah taw allah jaɓani en ko waɗano e majje. jon non ndu lewru ɗo kadi ari ko honnu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki fi nduɗo. go'o ɓe wi'i taw ko shahrullah, ko lewru allah al-muharram, wiyetendu muharram dunni. ɗiɗi, nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki yewtere labane. ko honnu ɓe maaki? ɓe inni afdalu siyam, ko ɓuri moƴƴude e korka kon fop ko hoora, ko ɓuri moƴƴude ko jiyaɗo on fop hoori fi allah subhanahu wa ta'ala, wo ko shahrullahi al-muharram, koko o hoori kon e ndu lewru ɗo illa ramadan.
afdalu siyam ba'da ramadan ko ɓuri moƴƴude e korka ko goɗɗo hoori kon fuu si sumaye on feƴƴi haray ko hoori kon e ndu lewru jombente ɗo. Golle ko ɓurno moƴƴude kon fop ko waɗa kon e balɗe 10 ñalormaji koko waɗano kon ga 10 arane donki. Awa anditen kala ko wonɗen e horude kadi si sumaye on feƴƴi haray ko konko horuɗen e ndu lewru wondu e darade ɗo jango haray noon yakka seede meɗen. ɓurnaɗo tagi e fon ɓe maaki ko afdalu siyam ko ɓuri moƴƴude e korka kon fuu ba'da ramadan si sumaye on feƴƴi ko shahrullahi almuharram ko ndu lewru wiyetendu jombente. Jango non e alarba hawra e jango ko le 18 jango ko le 19 wonata go'o jombente. Alkamisa hino e nder mayru tenen kanno e nder mayru. Fiɓa jango hora kadi alkamisa ko a wowɗo horde alkamisa o wari kadi e lewru hormortendu kadi waɗa anniye on ɗi ɗiɗi hoora yoɓeɗa joddiji ɗiɗi a hoori e nder jombente a hoori alkamisa on o windanama baraji. Hiɗen andi en fuu meɗen moƴƴere ko woni kon e horugol e tenen e alkamisa. Ɓe Allah woni e newnande ɗum yo Allah tabintimɓe. Ɓe Allah newnanari ɓen horugol tenen e alkamisa ɓen kadi yo Allah newnanɓe. Baraji molanaɗi musidɓe julɓe tedduɓe. Fi honnum ɓe maaki ko tenen e alkamisa golleji meɗen ɗin ƴeŋata yahaka subhanahu wa ta'ala. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala tenen e alkamisa Allah yaafoto bakkatuji jiyaɓe makko ɓen ɓe fuu si wona yimɓe taƴodirɓe ɗiɗo. Allah inna e terte ɓe taƴodirɓe ɗo hatuma nde ɓe tuggidiri. Ko woni yafatake ɗo wo ko yimɓe taƴodirɗo ɗiɗo ma hara ko neɗɗo shirkanowo subhanahu wa ta'ala. Si wona ɗum haray bakkatuji ma ɗin ɗi yafama. Jon non ko honno wakkilorta e nder yontere nden balɗe ɗiɗi tenen wo alkamisa wo bakkatuji jiyaɓe yafate an saloɗa tawede ɓen ɗon sabu ko taƴodirɗa e goɗɗo. Wakkiloɗen ndu lewru ɗo heɓen ko horuɗen e mayru ko lewru Allah ni ko hoora kon kadi fuu ko ɓuri moƴƴude ko hoora kon e jombente. Ɗiɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki horugol ngol 9 jombente hoora 10 jombente ma ɗum hoora 10 on tun si tawi ko feere ɗum ɗon heɓi hiɓe tañƴini haa ɓe felliti Allah yafantoma bakkatu ko waɗɗa e nder hitande feƴƴude. Subhanallah. Ñallal gotal ngal horuɗa Allah yafoma bakkatuji ɗi waɗuɗa e nder hitande. Ñallal go feƴƴino ñande 9 donkin ngallon ɓe inni horuɗo ngal wo ko ɗum woni ñalande arafa Allah yafotomo bakkatu duuɓi 2 ngallon a horino ngal machallah yo Allah taw hara o jaɓi. Gongal kadi artiɗo kadi ñallal gotal pet hora ñande 10 jombente Allah yafoma bakkatu hitande. Fi hon ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɓe iwi Makka ɓe seni Madina ɓe tawno alyahudaɓe ɓen hiɓe horude ñande 10 jombente. Ɓe landi ko fi hon ɗum horanto ngal ñallal ɓe inni ko nden ñande Allah halki Fir'auna o dandi annabi Musa. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko menen ɓuri handude e jeygol Musa. Ɓe hoori 10 on ɓe yi'i moƴƴere ko woni e muɗum. On sahi ɓe maaki si hitande arore tawilan mi hooray 9 on mi hoora 10 on. Kono nden hitande ɗon nde tawtano nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam tawi Allah subhanahu wa ta'ala on ƴettiti wonki maɓɓe. Yo Allah ɓeydanɓe jam e kisiya. Joni noon ma dama ɓe maaki ɓe fodi Allah tawnari ɓe enen si Allah tawni en haray ko yen wakkilo hooren ñande 9 jombente e ñande 10 jombente. Hay si tawi hara ko ɗen ɗon ɗiɗi ton woni ko heɓuɗen. Si tawi ɗe ɗiɗi non ɗe heɓotako wakkilo awa on tigi hoora ñande 10 on. Ma ɗum sabu teddugol ndu lewru ɗo
ko ɓuri moƴƴude e korka kon fof si suumaye on feƴƴi ko horugol e jombente wakkilo suɓa tenenje ɗen fof hooru alkamisaje ɗen fof hooru jeenayi e 10 on hooru 13 mayru 14 mayru 15 mayru wakkilo hoora haray heɓi moƴƴere ɗuuɗuɗe non ko andi ɗum ɗo wo ko Allah subhanahu wa ta'ala hiɗen andi kadi ko e nder ndu lewru ɗo Allah halki fir'auna ko e nder ndu lewru ɗo Allah dandi annabi Musa alayhi salam o dandi bani Israila wondunoɓe annabi Musa ko e nder ndu lewru ɗo hiɗen andi tanirawo nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam sayidna al-Husayn radiyallahu anhu wa arda ko e nder ndu leydu ɗo ka nder ndu lewru woni ko ɓe shahindina ɓe wara e nder Irak ka wiyeteɗon Karbala yalla ɓeydanɓe jamɓe kisiye musidɓe julɓe tedduɓe ka angal juutingol mi inni on kullu ami wa antum bi khayr bonne heureuse année haray ko ɗo hanuɗe weltade kono hande si tawino ko 31 décembre ni num haray no mouvement on no woduno goto yejjitatano kono hande ɗo ko hitande meɗen enen julɓe ɓe woni e natude fanɗi ha fanti ma hara ala ko tawata anditay ɓe e yo hitande ande lanni hitande ɗuytike e balɗe an nde hitande nde yehi mi anda ko nde yehi kon ko honɗum nde yadanilan nde hitande wonde e natude ɗo jango mi anda ko honɗum woni ko nde tawrata lan ko honɗum kan nde accirta lan si nde accey lan isimi yaday e mayre nde toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗan en jamɓe kisiye musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam khulasatul qawli résumé yewtere nden jango ko go'o jombente wakkilo ɗen hooren si wawari heɓugol balɗe e mayru wakkilo hooroyen 9 mayru e 10 mayru si wawari newade hooroyen 10 mayru fiyo Allah yaafo en boneji ɗi waɗuɗen e nder hitande o yaafoto ɗi fop si wona shirku billah ko on tigi sirkani Allah ma hara ko haqqe goɗɗo sen heɓi tenenje ɗen fof e alkamisaje ɗen fof e nder mayru haray hino moƴƴi anditen kala e tenerre e alkamisare Allah yaafoto boneji meɗen ɗin si wona hara ko yimɓe taƴodirɓe ɗiɗo ma hara ko shirkanowo Allah anditen sen hoori 13 14 15 wiyete ɗen ayyamul bid nyalaɗe daneje ɗen e kala lewru anditen Allah windante baraji wasa hoori lewru timmudu sa heɓi ɗum e kala lewru Allah windante baraji wasa hoori hitande yo Allah arsika on onon ɓenene gotoɓe an tedduɓe teddirɓe l'islam wawugol waɗugol dewal e ndiw lewru o tawna en kadi jombenteji ɗuɗuɗi mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala sabu natugol nde hitande makko heyre nde o waɗi barki e muɗum lewru ndu o teddini yo Allah fewnan e zurriyaji meɗen ɗin e hoore lawol l'islam Allah mi torike ma e nde nyalande mawnude ɗo o jemma arano e jombente Allah mi torike ma kala mo ɓiɗɗo mum ɓoyli Allah fewnanmo kala nawnuɗo Allah dikkinmo kala marɗo ɓeydanmo Allah kala mo jogaki Allah okkormo marɓe kaydiji Allah waɗanɓe barki e muɗum ɓe jogaki Allah okkorɓe wonɓe e hoore laawi Allah lumminɓe ayo Allah reenu ɓe sukaɓe meɗen wonɓe e hoore laawi ɗi sonjaji ko ɓe woni e wadde heɓude e ɗe leyɗe fof kala ka ɓe woni e lumbirde ton Allah mi torike ɓe waɗanɓe fukkin ɗum bakkato e ɓantirɗum darja lumbinaɓe e hoore jam moƴƴere newinanaɓe kadi si ɓe naati okkoraɓe kaydiji wondude nafa e barki okkoraɓe arsike laaɓuɗo ɗuuɗuɗo dagiɗo hewtintinoyaɓe ka maɓɓe wondude e kuntal haaju mo be ko sonjori ko yo Allah ittanmo sonja muɗum Allah min torike ma wurnu men fodde ɗa gurɗan no moƴƴani men Allah nyande tawata ko o laakara woni ko moƴƴani men Allah min torike ma ƴettitu wonkiji amen nden nyande wurnu men ha ka gurɗan moƴƴani men ya rabbal alamin ɓe mawɓe meɗen faatiɓe fof ko ɓe yangi ɓe tampi e fi meɗen e karamokoɓe meɗen Allah yoɓirɓe natal jannatul firdausil ala mawɓe meɗen luttuɓe e hoore gurdan Allah pooɗu balɗe maɓɓe moƴƴina battane maɓɓe enen sukaɓe yo Allah okkor en gurdan juutuɗan hara ko waɗaɗan barki hara ko gurdan wonduɗan e gandal e faamu e dewal e daranagol fiino l'islamu ɓantora Allah mi torike ma waɗu leydi amen lagine ndin e dendagal leyɗe julɓe ɓen
hara ko leyɗe doganteɗe wona dogeteɗe. yo Allah okkor men lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah feppindinayɓe ɓiɓɓe lagine fop hara mo bonna hula e leydi ndi. Allah waɗu men noon menen kadi lamateri fewundi nunɗundi hulori Allah teddinayɓe ardiɓe yeeso ɓen ko alda wo e toñe. rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. haray en jango si tawi jon jango jaɓi, si tawi ko aksu muɗum kadi yo Allah taw hara o yaafige si o ƴettiti.